na bonun thusim tha ngai dingin kan lem kidwe tunia hin lungsit ta thusim khat ina sei kit diu hi in azo chan ngai dingin igitim so ke na hi kum som git le thuma ta friends mi numei khat hin kum som ngala nga sungzen pi hi lungning ta le kinem ta in kum som git le ni a upa Chinese pasal khat achi sa kum som thum som li masang lama lungsit anachan pa hi ananga azing in hi 2010 September chon kichen nakin lopi ta anabol honin hechite ni hi akimu masat ni pen hona chon khangdong cha ahina lai honin izong le akigop khom kin hon lama chon asam hon jong akang tan akhangdong hin khu hon jo si jong anaki chai ta na hi ahile hitipia chu ichan lom loma ki gui jopna anei hon a ipiji a phat hi chan pi chu mun chom che a ki khendo hon ahi wanga akilungsit akingai lut na hon chu umjing ham ti ho do na za za naumin hi cho hi igela ahile athu sim hon hi lungsit mama zengin hichi do na ho jong chu adon but na he nom diu ahi ji chun thu sim hi aban anachi pai ngalo hite deni hi Chinese le friends mix cha ahi in apa liu ho kitipa chun friends a lekha asima na ato laya chun friends no mei khat jin kiti to hin ahung kilung se tan 1926 kuma chun jin chu China gamin ahin ki puin chom khat zawin chanu chang khat se deni chu ahin nei on ta na hi hechelaya chun China gam chu adin mun akitu pon agam sung boina za chom chom ho je in nitinin kina kibauna asu jingin deni chu chuchi galatula chun ahung sei le ni na hi 1946 kumin deni chu Zhejiang University a foreign pau jilding in admit akibolin hiti chun kumli zawin pau tampi ahin hetan Chinese English French le Russian ti ho ahung thimin chia chun ama chu Zhejiang Medical College a chun English pau hilding in to ding anapi ona hi hichimuna chu ahin khuwa alung sit pen pa chu ahin kimu do kha hi 1952 kumachun deni chu Russian pau hilding in assign abol tha kinun kum somni legup ahung hlen tau to gilhonin nunga mel hoi ta le lungning ta Vietnam nom khat ahung hido tan ahile hi chi chunga hin Russian pau hi ahil namasat pen a hi je chun kisundel nan adimin hi jong le ha ta in akiham bolin a student hon phate a he theiwa alol hin theite na duty in ha ta in anapangin hi ahile Russian pau azil now classroom agalu lu na chun deni chu mizosin a Vietnam theile jengun hichi hola chun yon daba kitipa ding chun Vietnam nom ana umdi senin hi yon chu lekha thim ta le sengai ta student ahina banin ama hi classroom window pang sit achun atawin class zo si a lunglu ta a panga thudo gil ta ta jong ana dong jing khada hi hiji chun deni jong chun yon chu ahin hedo pai ngal tan chuti chun Russian pau jil class hola chun ama chu alam kayo ti tabangin a representative win ahung pang tan hi yon lungthien na agun chu na le ahi na mong ho chu Miss Deni hi na to jong akitu le jengin Russian pau ti ta alawin English pau lam in jong ha ta in lunglut na anei ne hi ahi le yon chun Deni chu English le French jong thima ma hi a het do chun angai sang na chu akibe che che jeng ta na hi chuchilaya chu English pau ga ajilding kiti chu thilbai lam anahi puin hiji chun yon chun Miss Deni te ina chun kithopi na thumin agachi jingin hi anu le pa en jong Deni chu apot thona le atom ngai na ho ji chan pampai lawin analim jingun hi Deni pa le yon chu hakka zat mi chi a hi hon ji chun ama ho pawin kipa ta in akhaulim khom ji honin hichi chun yon le Deni ki ka in kinaina api be che che na hi yon le Deni chun phat ahin mang khom jing hon tan thu simbu ho le khabu thu ho le khonunga alung tup hon ho ahin sei khom jing hon tan iti chun Hangzhou khopi sunga mun nom lai lai injong awa khom le ji hanin zanting a si ho asim khom hanin English la ho asa khom ji hanin hi ahi le akika hon chu kingai lut nan ahin budim che che tan ahung kilung si do hon tan hi yon chu in sungen thei ta te kona ahi ji uchun Deni in imalam jo se in akithopi jing in ale khasim na pen notebook ti ho chan chule in muna amanding blanket le avonding toka sanghol ti ho kisan jong anapi ji na hi ahile chubanga akinai hona akilung sin hon ta wangin Deni chun yon mit ha akona chun alung thima hin pu gi khat ki pa theilo na khat anei ti chu ahedo thein hichi chun ahin khu ichan hamin anu mo sai na hi
1955 kumin a university uchu reorganize abol je uchun yon chu chengdu kopia ale khasim asim chai theina dia akichun te te angai tan deni wangchu hangjo kopia chun aum den tan ahi ahile yon acheding nizana chun west lake a akimuji na hon achun akimutu honin anakil hado honin ahi hichini zana chun yon chun apu na jingle alunga asel gu jing thil khat ana sei do en hichi chu ahile ama chu ajinei sa anahita nahi ahile ipiti hichi chu su theya ham ti thu chin ga vekin oite kum somni lenga a upa yon chu hangjo kopia le khasim dinga ahung ding ni som masanga chun ama hi ain ko ten jinei din ha ta in ano un hiji chun aso pinu loi ho khat to hin hunamin arrange marriage in anaki chen sa onahi amani hi het jong ki hebi se hon jong ahi puin emotional connection imazong anei honlo ahi in hizong le chuchi pha laya chun arrange marriage hi ha ta in anachi piun hiji a chu nu le pa te thunit lel mana anaki mo chen hona hi hi chi thu aza achun deni chu alung sung ha ta in anale jengin yon chula alung se nin hizong le numei dang khat kana akuna ama kipana amuding chu ahi theilo ding jong ahekinin hiji chun lungsi hle jong le lungsunga pugi nasata pumin thaong ding zo cho atheng ta na hi yon chun ajinu zo chu phata sina alungsi din atimin loi le paya ucha banga ke heto jing din akinuk tu hon ta na hi akilung sit na hon chu alungsung honin selmangin ana jing tan deni chun asain itihama thom hau ikisa kumle chunga asi ho khu anave hitin anaki thamun mai hiti atin aki khen masang hon na chun deni in asam kan na lok chu atan thlain akhuna akibu khut jem cha sunin yon chu api in chuti chun anaki khen hon ta na hi hitikum chu 1956 ahi in akum kin in deni chu anu le apa to friends gamading in kong in nein anakal do tawin kum som thum sung lampi ahung seile nagam le a in chu anada hata na hi ahile friends gam lama chun hin khuman dan chu ha sama ma in agam kiman cha dan a het nai lo to friend citizenship jong anei kit nai lo a hi ji chun hiti chun chom khat zawin deni chun trading company khan a hin to na a hin ki mutan hichi agam a het kha lo na mun gama chu sumla pailam din mun ha sat na ho ta chun anu le apa jong avet sui angai tan hiji chun imazo si akisu lo abe hil na dingin pon tho ta in na atongin yon daba in a hin le kha thot ji ho chu ama adinga akipana anei sunin apangin hi ahile kumli zawin friend citizenship ahin nei ta in hia chun ahin hu chu neu khat ahung ke hei tu dom thei panin hi chaina gamla ma chun yon daba chun cha thum le to na kisu ta anei ta in azinu le amazong hiti chun kiza to ta in acheng khom hanin hi azinu jong chun miss deni thu chu ahema ma in yon cha te lim ho jong chu miss deni ko ma ding in yon le kha thot ho ta chun anathat khom na hi chutia aji acha to ki pa ta awmu alim mai hi jong le amu achun deni jong alunga olna ahin nei domin deni chun yon cha te adingin bong noi mithai le ki chepna milim ti ho za chum acho in chaina gamlamin anathat pi jengin hi ahile 1960 la ya chun aki ho mat naw chu ahung ha sama ma tan lekha thot ho jong athun nading thung lowin ahung ki le tha ji tan hi jong le deni chun yon adingin lekha thot aji in athot jingin hi ahile 1966 kumin hong kong a kunin lekha thot chumbi khat amutan hechi lekha thot achun yon adinga lekha thot aji ji ta lo dingin gi na ahung ki nei tan hechi aji chu ahile China a hi cultural revolution chu anaki pana hitan agam sung chu che chawa boina za chum hi anasu jinga hitai hichi amu do achun deni jong ha ta in alung ling lawin anki chajing in hi hiti chun chu akon achun yon daba to aki het tu na hon chu anamang kit ta na hi ahile hichi zo nung jong chun deni hin kingai pi kilung sit pi dang jong nei ding jong agial pu in midangin adei lo alung sit lo jong hi pu in ama zo hin midanga dinga hi alung sung kot hi akha jinga hi tai yon le ain ko te aji acha te lim ho chu ave in iti apata di vem ti bo aboi pi jin hi ahile hichi thilsu zo lam ho achun deni hin China hi a business trip in thumbei lang hi aga phain hi jong le yon chu to ki mudi jong agong pun hol jong ana hol pun hi aji chu lungmong sela ki pa ta ahin khuman ho chu asu boinom lo hi
anatona kuna akichol zonungin deni hin PhD in sociology asim kinin hiti chun Chinese pau hilna a akithopi in apangin ato hoizein Jean Moulin University Lyon 3 a tenure associate professorship award zong anapiu na hi hiti chun China le French ki ka cultural exchange lam ha ta in ahin promote in 1992 kumin French government in Knight of the Order of Academic Palm kiti award zong anapikinu na hi ahile langkhat lama China gam lama chun yon chun azinu cancer na nei chu ha ta in aboi pi in hizong le wang sen ta in 1994 kuma chun damdo zo talawin anathita na hi ahile azinu thi zo nung chun yon chu ain ko te le asopi aloi apai hon midang to kichen sa ding tin anazol jingun hizong le yon wang chu anajinei nom him tapuin a hi ahile yon chu itilampanga deni to hong ki gom khom ki theon hamti ga vekino hite 2010 kuma spring festival laya chon yon in ko te ho cha ke holemun azinu athi zo nunga kon yon aki kheldan ho aseyun akum tam ta jong le mimel hoita ahina akun te sebet aba hle jeng dan ho chu asei seyun a hi aile hi cha chon aso pi ho cha te khan hin yon chu agul han na azinei ti laya amel hoidan le chulaya lungsit ta a friend zel kung nu to alungsit hin khothu sim hon ho chu a hin sei do tan a hi le ain ko te zo si chun hi chitu sim aza uchun kidang sa nan adim zengon a hi yon amote la a athum chan nanu chun miss te ni chu a hin hol do pi te din akigel hatan online a asim do dana chun friends te hin address u aki khial mun pobe ti jong a he in hiji chun yon chun deni address luya chu lekha athot gang chal dingin asol ta na hi hiti chun yon in jong lekha thot nga hi kilo thim in azi in abona chun friends adingin athot tan lekha thot tha le ho chun nga la a chu khat be adia agal hu jong le tia hi lekha thot nga zen chu athot khoma hi ahi le chomlo ka indeni chun hi chile khathot ho chu anamungal tan Chinese pawa hung kizi le khathot chun alungsung akipa sa in pu nat le thanup chule ki char jong akop lewin a hi hiti chun ki thingpumin le khathot chu hongin asim tan ahi le alung ki chat na ho chu ha ta in akitham thatan ki pa na in adim jingin a hi aji chu yon daba chu anahing na laya a hi in le khathot asim masanga chu athina he sa na le khathot khat to hiding ham tia hi anaki chama ma jing a hi ahile hiti chun deni in jonggang ta in China lama ding in lekha aji loi jalin ahin khuman dan ho cha sei pi in ahin kho aban aum sun chu holanga ki pi nu me ho namun kovena aman mai the a hi dan jong lekha thona chun aga ajaw sai na hi yon chun deni hin kho man dan ho chu a het chit pha na chun alung sung chu ki si na na dim jengin alung chang anado leuta na hi amonu in hata til khona ko na chun deni chun agyal theile te nung hi jong le akichen pi din anatim tan ahin kho sun chu deni koma aman chai ding anop dan ana sei na hi hiti chun 2010 September tha chun yon monu in ahin gilhon pi in deni chu China gamin ahung le hung tan yon to kum som ngala nga zoin anaki gom kin hon ta na hi ani honin akikol cha hon jengin alang to gel ang sungin akika gel hon jeng ta na hi September 26 ni in yon cha te le atu te ho het pi na in kum som git le thuma ta deni chun kichen na mo won thu pi ta akivonin kichen na in lampi achun akhang don lai akona analung se jing pa ta chun ahung ki jot khom honin anaki cheng hon ta na hi hiti chun anaki mu to ji na hon west lek achun achi honin khut le khut ki tu to in English la asa honin akilung se ti lai hon anawale namun hon ho chu agale chut kin honin hi 2017 kumachun yon jong anathitan akum kinin deni jong anathipai pai kitta na hi ahi le hin kho abul lamin lungtup mor so thei hon hi jong le ahin kho achaina lam hon achun wang thi chan gein anakitu de jing honin akilung sit na hon kum sob nga wal zen anakhongai chu azona in asubul hing tho tho hon ta na hi chithusima ko na hin ipi gel do thei le ki hil na thei na gel do em comment section na hin sei thei we hi tunia dingin hi chan chu hi intin na bonun stay safe and stay blessed.